Hi, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namuntlha hi vulavula hi controversy or conflict leyi nga kona around CD cover ya Mr Post ya 2021 ya album ya Xitulu xa le Ximatsini. So of course tanihileswi ma swi tsundzukaka na leyin'wana big artist a ku ve na issue around CD cover. If mi nga se vona video ya kona ni ta linka link ka top comment. So conflict ya kona yi between Mr Post na misa lovo ngo i Thembani Trust Chabalala. Yena loyi at first a tholiwini ku va a endla the CD cover, so mi ta mi kha mi va pose ni to endla summary swi nga leha ngopfu. So i fika a vula ku hayi a yena a nga designer CD cover leyi mi yi vonaka leya sweswi. Va lo fika va yiva logo ya yena va yi tirhisa laha, which means without this permission, and then a tlhavula ku congratulations ka munhu loyi a nga designer cover leyi. Ivi then hi suka kwalano hi ya ka the second post i fika kombisa ku va n'wi foyinerile va n'wi nyiketa project ya Mr Post, and then loko se a vuya a yi sungula hi ku ya ni teka nkarhi va vuye va kuma munhu un'wana loyi a nga vuya a yi design, and even hi va tlhava ka n'wi byeli. I think that's the issue leyi nga va ku i ra va n'wi byelangi ku ri se a va kume un'wana munhu, se yena i yo continue just like that na design just like that a kha nga swi tivi ku ku na un'wana munhu a tlhelo. Even then a tlha kombisa ku sure ka ti-artist letin'wana loko or vanhu lava nga ta va kha va endlela project yo karhi va nga hundzeli un'wana va nga hundzeli kun'wana before a heta, because ku endla like a work like this a swo teka 2 minutes which I think right. Even then a tlha kombisa na swin'wana ku album leyi at first a ku ri Changura, a ku nga ri swa le Xitulwini xa le Ximatsini, as you can see there na cover hi leyi a endla yona leyo sungula leyi a yi thyiwe Changura. And then a tlha hi komba na another post laha nga fika kombisa ku leyi a ku ri second design ya yena leyi a ngo na yona yi vuye Wisteka. So a design timbirhi as you can see, a ku ri leyi yo sungula na leya number 2, which means sure Mr Post a choose leyi a lavaka yona, which obviously mean I think a ta choose leyo sungula leyi. I mean, I'm not going to say anything about design. I think swi kahle swi sasekile, the work is great. So a na ri ku report sweswo mani la ku ze ni ni ya ka tin'wana n'wina mi ta ti-judgela ku yini yi nga better hi leyi ya misa lo Thembani Trust, hi leyin'wana ya misa loyi a nga vuya va teka ya yena. Loko ku ri mi nga subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.